Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate limit x approaches infinity, cubic root of 27 x cubed plus 3x squared plus 6x over x cubed minus 5x plus 1. Okay. Okay, untuk soalan ni kalau kita guna direct substitution, we substitute infinity into variable x. Okay. Then we will have infinity over infinity. Atas dapat infinity, bawah pun dapat infinity. Okay. This is indeterminate form. Okay. So, never use direct substitution. Okay. Kalau dapat atas infinity, bawah pun infinity, tak boleh guna direct substitution. So, what should we do? From the given question here, okay, first, oleh sebab cubic root ni dia atas dan bawah. So using properties of limit, we can move out cubic root ni from limit. Okay, kita pindah keluar cubic root ni keluar. Okay, kenapa? Sebab cubic root ni dia atas dan bawah. Okay, dia seluruh ni. So kita boleh pindah dulu keluar. So limit ni akan di dalam. Okay. So now we just focus yang dalam sahaja, yang dalam cubic root. So kalau kita fokus yang dalam cubic root, caranya adalah seperti kita solve limit infinity over infinity for polynomial. Okay, sebab cubic root sekarang macam dummy saja, kita just tulis saja cubic root. Okay, tapi bila kita solve yang dalam cubic root ni, seolah-olah kita solve limits infinity over infinity for polynomial function. So, for polynomial function, apa kita buat? Okay, first, we dividing, okay, each term by highest power of x in denominator. So, highest power of x in denominator adalah x cube. Jadi, setiap ni, each term ni, kita akan bahagikan dengan x cube. Okay. Alright, and then kita simplify. Okay, simplify. So, yang ni akan jadi 27 plus 3 over x plus 6 over x squared. Yang bawah ni jadi 1 minus 5 over x squared plus 1 over x cube. Dekat luar ada cubic root. Okay. Alright, and then from theorem of limits, okay, any value divided by infinity will approaches 0. Before that, when we substitute x equals to infinity, okay, kita masukkan x equals to infinity into variable x, okay. Okay, and then no more limit. Bila kita gantikan, dah tak perlu tulis limit di depan. Tadi semua ada limit kat depan. Okay, sekarang no more limit. Tapi cubic root still ada. Okay. Alright, and then from properties of limit ataupun theorem of limit, any value divided by infinity will approaches 0. Okay. Next, we can write cubic root of 27 plus 0 over 1 minus 0 plus 0. Okay, and then we have cubic root of 27. Kita solve je macam biasa, dapat equals to 3. Okay, so this is the final answer. Asal tadi kalau kita straightforward guna direct substitution, jawapan dapat infinity over infinity, which is error or indeterminate form. So, caranya ialah kita gunakan dulu theorem of limit. Kalau cubic root tu untuk keseluruhan atas dan bawah, awak move out dulu. Lepas tu fokus untuk solve limit bahagian dalam cubic root. Seolah-olah kita solve limit infinity for polynomial function. Okay. Okay, and then kalau kita nak check jawapan, boleh guna apps. Okay, katalah kalau kita check guna symbollab.com, you just guna saja syntax limit x approaches infinity, cubic root of 27 x cubed plus 3x squared
plus 6x over x cubed minus 5x plus 1. And then after you press enter, keluarlah output 3. Okay, kalau awak compare sama kan? Okay, so yang ni betul. Okay, so awak boleh check guna symbollab.com. Okay.